ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ 8,546 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ ಅಮಿ ಯಜ್ನಿಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನತೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. That the present government is allowing this kind of a rampant digitalization of Amazon, which is a foreign company which has come here, and why is it that it is ruining the livelihoods of these small people? Why is this government not worried? The latest scandal of the Amazon bribery scandal is that about rupees 8,546 crores have been paid by way of legal fees to the present government. Now if you look at the budget of the Law and Justice Ministry, it is rupees 1,100 crores a total, but 8,546 crores have been paid under the head of legal fees to high placed officials, we don't know, to whom we don't know, and that is what is required to find out why these monies were paid as legal fees. To change the laws of this country, the existing ruling procedures of this country, to bend the policies of this country, to facilitate Amazon. Why was this huge amount paid to the government of India right under the nose of the Honorable Prime Minister of this country? ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಫೀಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಮೌನ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು. Why would a foreign e-commerce company who is given an entry into this land, would any Indian citizen not like to know why these monies are paid and to whom they are paid? No, I am asking that legal fees are either paid to represent a company before an authority, maybe it is a court or a tribunal or some other authority, maybe here they were represented before the ministry. So what are their legal fees for? What have you paid? We would like to know whether it is for bringing some new law which we don't know, whether you have bent the rules, whether you have bent the procedures. We are asking that question. We are not alleging, we are asking for what have you paid the legal fees. When I pay some fees, am I not entitled to know why I have paid the fees? What I am going to get in return? Why can't we ask a question? The same thing should come to the mind of the Honorable Prime Minister. Why they have paid so much fees if everything was so clear? There is no allegation. We are trying to find out why these monies have been paid and to whom they have been paid, and when the company itself has made a disclosure. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿವಿ ಮೋಹನ್, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಜೋಕಿಂ ಡಿಸೋಸಾ, ಆರಿಫ್ ಬಾವಾ, ನೀರಜ್ ಪಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಾ, ಟಿಕೆ ಸುಧೀರ್, ನಜೀರ್ ಬಚಾಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.